Maya Mukurum Zari, the Yamiri Impact News, the Nasiki Manunada, Langsinduna Nasiki, exit poll result, Garang Tokiba, Toganto, Media Housing, Bang Tokiba, exit poll Gimatanga, Nasiki, Kanana, Bagnam, the Langsin Biribasi, I hek yet the Langsin Biribasi, K. Kagendra, Senior Vice President, Tabo, Kagendra Butaran Oxari, Matanga Kogi, National General Secretary, National People's Party ki tamu PPRS Wangkem Sutaram Oxari aduka ngasigi maruina tamu Hemant Kumar Ningomba editor Huel Lapau Manipuri Masumiti Miki tamu Hemant Basu ngasigi Manuhunagi program da Lemiro Tagasari ngasigi ngarangi tongan media housing na pangthok exit poll atuda karamba reaction leibagi haibatuki kanazana gudam ngasi kuzari basi koi hanba reaction hai tare ngarang pangthok ki tongan exit poll si voters deki India tu din piba to pa media housing piba exit poll sing the congress samsung BJP na yam saw na mai pakani haidana Manipur exit poll da pinari adumapu hojik laibiri ba to pa others haidana thamiba political parties sing mosimasta oi reaction si matang da tamo MNDF ki vice president mo na masi matang da tamo na kari haibini have to thamina ma diksin jari. Well, masi koigi result party ama the thau pujabo mo na igi mot pijab tar gadi ngarang tongan ba media housing na akoi BJP amadi congress ki matang diam naina na phajan pibi re kara mana BJP na 24 25 phang bi ai congress na 17 phang bi ai adu mai na hoji yam kanna Manipur gi hui leiriba khoi 11 legislative assembly gi thenari basitadi mayam gi general view ru uri sidi khoi congress ke BJP ne ujabu ya ne adubu saida khoi regional gi khara mindset oi ba haib tare adu atop others mayam siga khoi kari ma masigi laiba election sida hoi madu da yamna khoi hojiki BJP na congress ta phangbu mag yobung ngamdraga su aikoina gi ba aikoina khanjaba du mak phogdi yogadra hina khanjaba khar lei masida khoi hygienic wa hom diga sini khoi others the political parties sing khoi main oina piriba BJP so congress ki yam saw na khoi na focus tawi 30 20 dagi 30 bongda khoi party ni ki tawi adupu khoi others na piriba khoi political parties sing rakta khoi MNDF ki kaya muk yawba yagadagi haibadu hai ka sanda ki government sida natraga legislative assembly da mioi kya mihut kya puthokpa ngamgadagi haibadu sarakpa mtang haipetang thambiragati he nungai jagani haiba phom dri thamjani wa phom je koi MNDF ki ona dia khoi thadok choi 14 ni candidate hoi 14 out of 14 da koi ne expect resi 5 and above expect to adu karigumba Manipur praja singchina koi regionalism gi mindset si karigumba yam hena khanbi batar gadi khoi hariba ki 5 and above simkin lakadra na khoi expect to si matang hida sant matang ta bebera jam laksage wahang je khoi ki others hariba political party sing rakta 12 haiba boy aspect to ba exit poll na pidi sing da MNDF natraga to pa to MNDF to sunate NPP yaur NPF yauri MPP yauri ma'am yauri tamu NPP others the NPP ngasi mayam thambi do hayeng adum result lakpa matamda ubigani NPP ki tongan adum 7-8 tongan lakani others the ching oi NPP se koi handai so others ching da NPP se is a national party with a regional outlook and others the kasula oi NPP gi khoi gi thagal liba kunma thoi candidate kun dagi at least 8 soin lakani se khoi thajabale jai aduga congress ka BJP gi definitely moina khare hen piu tabne they have more muscle power more money power and moina hen khara hen ka ba history chungani kanani hengadaw no idi congress ne helabi ai BJP ne helabi ai that is hayeng pung ama daloi khangna du ngata ni tabugi pati hayeng si soi dana tarama thoi lok sabha gi poll ga result hayeng soi dana khangani matang sida akoi gi leibiri pa condition sida hojik leiba poll gi result se hayeng khangada bo mata gi khangri gi da mayam nungang mudrin leiri je matang ga tamo hemanta gi wafam tang thambira ba aita kanogi akoi exit poll haibatai adugo opinion poll hayamale adugo exit poll is nakra matam da lawno hakan vote si election si thadar lower matam se thadar kanda thorok pasida kana thadaram ge na haiba pot amada base toroga lobo mkhalamani
yamna waba aduga yamna mi yamna sangba sel yamna sangba pot amani Manipur ki entire haitare ada khoi Tamenglong district ki Tamei da satlaga kana satlaga madugi report lorom gadagi haiba pot ama singna ningai oi ukul gi irang kan gram phamdu da paumi tale hariba phamdu da kana na madugi mod lorom gadaw no haiba pot ama sun lei admai to na akoi gi singi district mayam te tampake su dungai re mi khudimaka polling station khudimakta sample marwoi badi sample sine lawri sample si khoina lokan si da yamna sumba mana piraiba potu report sumba amasung masing yamba potu ne khoina mathau ta reise madu kana summe haidu ne ado ngarang khoina sum ta bada sum moina paw ne na bada yorok pada khoi Manipur da moina sigi kano se campaign tawna na bhona bada lawna na bhona bada ising se khoi gi package drinking water se lili amada bottle khoi 1 liter gi bottle amada lupa sam ya khai pirek lei gai na thoi da hajin ba haidi sasu satana saida bhamna saraga economic blockade tawbin na pochai phangde gai na moi ada sen kai wi ana potu mami ga ta halak pi pot ama tawe asum mamma na pot ama tawe wani da adu masin thiba potu de tawoning da ba khoina akhoi khange economic blockade ke se theng maya ma khoi stand da khoi gi la phangi phanga su ngasi phau petrol man yam tanghi haibadi ai ko hojikin normal oire aduga ngasai package drinking water da lupa sam ya khai pi gai na liter ama sam ya khai pi gai si di akhoi di amuk tu punchi thengna de pot ama ne chingda su thengna de tam da su thengna de aduna moina piriba report se akhoi na ai masina ai na pusinjari di sama gi manung da akhoi gi sama sumne haiba se leite masi akhoi gi Delhi haiba kano se akhoi gi India gi capital si da mamangi assembly election da kano to kanda akhoi kano to we akhoi gi kano exit poll si to kanda oi moni kwai jing ja phau maya ma sanakya gi to yete te mayam to ji gi to mayam to ko ada AAPC asu yamna kara gamen semakane moi pande adu kara isingai aduna exit poll si amane exit poll si aduna head sama da sama thajan ngai oide aduna Manipur da sumasi loinmak sumne na hani ngai ti adu akoina sum yeng matam da ne ko yeng matam da kuidre pung mari mangai mathung da di khangba horadam ni asigi no ngasi nundang si loirani hayeng ayuki pung ter ta gi di kuiroi pungai pungam da jar kapthok po horadam ni ibem da thiba poni nam aduna I want to sing the Jabba Powie, Powcy, Quiggy, hung assembly and Malagadra, Hibagi Port of Powie. I in a Powder is Sigmaram di Atake Emnati, Quiggy, Kendra, Assembly Constituency, I am Basida, Quiggy, Canos, State Fight say I'm Yawi, Quig Mari Mangata, Yawi, Quiggy, Canos, Tawalum, the Swan, whom Mio was Hanton Europe, Simasulere. I think the party, Amaga party, Magasi, Yam the Kan Bahita, Kanana Kagan, Hibam, the Yam Yawi. Yam samna harabada khoi kano sida inak nakpa ka samthong sida haraga khoi congress ki kano siga adagidi khoi gi NPP ogedra khoi tamu jain tase masika su adam kanba ani ji yamna samana na moi ji kalak pani na khoi ne ta haiba ngam daba adagidi state fight oiba sagol banda congress ka adagi BJP ga sumaina ani si hetam nakshan rak pasina khoi na asima de karane na masi BJP na sumoina kane na thajaba congress na sumoina kane thajaba adu masing dani yam wang pot amo oiba asung se assembly constituency mayam yawe yaubasina aikoina masigi se adum anibu kanargadi ama turgasu yam tunadabanina kanana margin de lenagadabanina amasi aikoina khoi hang parliament hang assembly je lakada khoi masi adum predict to wadum yaeba aduna congress na di saragna moina ni fuma thoi phangne aduga comfortable majority phanga moina government semne na claim tawi then atopa amada mo BJP na su hanakti khoi thabal salani na hawadi dum hai dungai khoi ano government ama claim is dum tang no government ama leirane na hai ado atopa third party hai tare koi ngunda di ngasagi khoi gi NPP gumba adagi MNDF gumba adagi di Lok Jana Shakti party adagi NPP ngasai hajai singje yamna karasu moisi yamna mateng oirakani moidagi amu hena kana role hena lawdagi akanda khoina NPF ena khoi gi haise Naga People's Fund se masigi su khoi yamdrabada ahum dagi na manga phomang da ka ga dai na khali ana moi so sobo role ma lor kane na khali moi kana ga samina do no haibadu ni ko khoina hojik lai di mamang da election mamang da di hainare BJP su mo ga samina ro ena haire Congress so dum hai mo samina ro ena hai masing sumna kana surak tra ga di khoina party sida oxide sogol ha kanda noi sogopia kanu haibadi ya konte ba gamen samina do oxide sogopia ya lai bani na aduna hang assembly ama miamna khoi Manipur ge miamna khudol torum labra haibasi hayeng ayuki pung mapan tara da di chara khoma khangane na ai thamjage tasin harabada lakatori pa tarama thaisuba assembly bikhal sigi phanggodor ji hang assembly ta gani haibani amana support on tragati
party matana absolute majority phangoi daba leibanina adu hang assembly ma lakani haibagi wakhalon se tamo himatan thami piam ngai je adubu haijeningi badi masida khoi handaki Congress amsung BJP ki lalong mayam matauba mayam na pamnadaba adagi am moi ki BJP ki say Congress ki gross human rights violation mayam torok matam sida koi political party ato pa MNDF pu oiro adagi NPP pu oiro NPF pu oiro AITC pu oiro any political party aduga koi left front haibtare makoi mayam sina BJP amsung Congress pu pamnadaba mioi kharagi koi sumoi marak sida khudong sabal lahuba ai advantage political advantage lahuba gumba laibra natra leitabra haibasi koi MND ki market ki MND ki su yama so political heavyweight mayama huji vote latamo koi category da nandageso hanigi ex MLA laibiri adagi atopa acho so political heavyweight mayama thagat piri bani MND ki su masai da karakba natra karakta ba habtan prajagi kano prajagi right tare adumakpu laiba Congress natra BJP na lakpa matam sida karamba party da government semda yagodra semda bada opposition ne phangodra haibdasu MND ki lakpiri batamona habtang mayam da khangan bado koi pamjari masi taseng na Manipur gi oina di aina thamjaning budi kanon akoi na Manipur si eje holan ying bam jaka oi hayeng karamba government na pai kan Manipur si am nungai na lege de haibdune ko ying kadui si either BJP oiro either Congress oiro ada akoi na hujiki leiba Manipur gi complex oiba Manipur gi hujiki leiba problem mayam sida karamba party da akoi gi kari ibasina saugat laga or natraga akoi gi jointly chamin rakanda Manipur ingna pangade ge se masi akoi gi wakal li ja du hoji makte madum haib kitang ngamin brain kale hoji bakti haib ngamali haibani MND gi kara kan khangani karamba hena Congress government semda yagodra opposition dei leigatra haibadu hena hayeng kara kan khangani haibani matang hida mo khoi tamo bibe raj laksege NPP gi su political heavyweight hanagi minister Phungjatan Tonsing adagi education minister paramba kacham thong Aljayant Kumar adagi ex DGP Waijoy Kumar Singba yamna fafaba yamna kagari haina mayamna asa tawna mayam su yauri do masing matang NPP na akoi candidate khara manga bo natraga khara kagani haina asa tawri bisin karak pataragadi government semba kamu de yagodra natraga semda opposition na phamaga mayam gi kholau mayam taraga legani ne khambi brataw masida tamoi molum thambiyo si hujiki leiba election gi oiba propaganda mayam toiko what I would like to ask our society at the end of the day mayam propaganda tauri akhoi gi si issue pukhali economic blockade ki issue pukhali kanogi akhoi gi ke haini framework agreement ki issue pukhali but at the end of the day vote piram dai de ai pesa thungakte na mayam vote pi di so what are we looking for whether we are part of the government not a part of the government opposition aduna matter tawbra let us put this question to the society mayam puna wagna at the end of the day pesa pirakte edu candidate na pesa pirakte mo na vote pi di hayakani so what is this aduda leiba hujiki mayam expect to biriba Congress ki amasung BJP ki se everyone knows ECI thabuk chumna tawni na honabi either they are blind or they are deaf mi puna magna karamba kendra da lupa lisingani yeli lisingani ohum yeli loi khanari atani so if it is a market buying to ni Sri Ibo bina 10% Ibo why is he wrong he is still right ke do Ibo bida lale hai doino khona madak ita because it's the market let him buy ri anu tawino pare tamo yes ai kan to jage ai react to jage akhoi gi political party sing sina mikhal thengnari sing si opposition da laini nam to thengate NPP su du ngaire MND su ngaire loi magni akhoi congress lu ngaire ama su ngaire party amatana akhoi opposition da laigi na vote thengna ba amta yaudi masi akhoi gi nature ni mikhal thengnari sing government sem bada ngamdaga su yauge haibani aduna ni yau ba si nappa yai napta ba yai akhoi gi ngasai alliance wena sakpa su yai natragana hayeng lakpa su yai hojaki outside support su yai makhan lakhine pose aduna ngasagi aduna akhoi na ngasai hainari ba wa da khoi thambiri ba ngasai NPF ko phumse sume moi gi da akhoi gi ka ba ya ba mi hai tare soina ka ne gadi khoi na haingam ponti ai di mai bi sunate ai panji sunate ko adu ka ba ya mi yawi mi ani hum dum yawi adu yawo sina kara kan da mo so hayeng akhoi gi yeng to si party na haiba da sat kadra natragana ngasagi machet ta gi gadra akhoi adu khangam ponte hayeng kadang ni masing ji chultra gadi tohoi da thak ma ma loi tawni ga mention ho da host trading se dum compulsory tawne dum ngasagi holy alliance ta sapase Manipur da kya sanadi yam maru ina taseng badi
holy alliance ne tawdati party ka alliance torkanda government sembase masina laifak miyam gi hena phaba thawak torkane madu natana ngasagi nanghorroi matagum sensin bam leyebako madu thogadi ai nungai roi ne khali adunani handaki tam haitare ngasagi kano se 11 haitare tramatu subam manipur legislative assembly gi kano se yamna phajeto masak khar u phanga raije ekhoi lorei congress tagi bjp da ole haiba bjp da congress onjangre haiba adagi sumai tongna yamna mot masak khoi dirty politics me ama tawdu mali ada then atopa madamu kamai to gibu ngasagi chief minister okam ibobi na tagana kana gumba mi amagi matangda khoina hekta magi corruption gi SARS akhoi personal tawse masi yamna somdi akhoi gi gonon masigi khudong sa basi handak bjp na yam lawi aduga miyamna madu thajari bra thajadabra haibadudi arubu hangamani wangamani di SARS haibama SARS ina akhoi gi mi mam atawi ticket mogi experience में ticket योन में charge में आपने मसा so they are talking about zero corruption di mogi ticket ngasagi kanosina khoi chief minister sina ma masana hai aina karigumba ai sen sai na 10% low ye badu khudam ping amagadi ai resign tawgen hai adu kana jel chambi ge hai adu kanam tana pi ngam gidi adu na masi mikhal maya ge vote phangna ba propaganda ni ta ne na idi hai da ngam di adu sabkodi sabchan FIR ma loss tobiu kana gumba khoina torgadi adna hojikti vote su election su loira bani na bako tang sida bako kitang nei thok election tongna base tongna da bida bako phaja ba niom chomna BJP na tawbona smai tongna lali congress na tawbona smai lali national party na smai tawhaningi or na tagana regional outlook ta smai ni yenghaning hai pose hojik tati laga miyangi ai phanam ni ko hajer se amada maral sibok na tabada ai smai salhani ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟ ꯚꯣꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯆꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯅ ꯎꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯣꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯗꯣ ꯎꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯊꯝꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ politics ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ politics ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯣꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤ masi tawhidaba thabak ise loi tawi adagi ngasai government ama semna hona bada ngasai mai masing du phangdagadi masing phangna ba hona ba sin ni number game ni na ado akhoina u ponte lei ba yai na daga na wai ba yai na daga na kaino hai khoi mantri pi ne na hai na ba yai masi akhoi gi kaino su akhoi gi vivek ra su MLA ona mini loi khangbi rang pai ma hit to ga hita sigi post le rang mani ado handak se ngasai ai haje ni ngasai kaino se tamam takpi gi do no MLA wants to be in the opposition man every MLA wants to be in the ruling ado masing si akhoi gi ba khoi 10 assembly da ruling da mi kano MLA yang khin thoi mani everyone wants to be in the ruling adana masing ji phangta kanda BJP su government pai da ya port mani BJP na handak manipur tawri basi maximum tawrabani aduga moi honarabani thadarabani ajuko wakal mayam thadarabani central gi lusung mayam phammaga akoi lanthong silini aduna telaba matam kharda BJP na congress ka lamba chap chana paba ngame se hoedum u phangi jungai aduna ni ai haje aduna horse ring se aidi lakadra hayeng dagidi khangba horani hayeng dangwaram dagidi azole mamidu adum sangre gaina congress na BJP sangre BJP na congress sangre adagidi adu di host trading kanu dudi MLA on di pa ite ya loida MLA party gi myam le na hoi party gi alliance la ko masi gi yeng se bako akhoi gi single ka ba na daga na kono ka ba sing ji yeng ji akhoi gi trina kanu da Arunachal Pradesh si da adum solid sakrimna constitution na kari hai de Arunachal gi komthok ti hai men tare tawri sine ba tawri aduna adagi mamang gi sungai re akhoi gi MLA ohum tok traba adi mana party ma yaw ge har gadi MLA resign tawda badu resign tawkibra tawdana adum party ma yawrga MLA oina vote lepada akhoi gi Indian constitution na kai dawle nante kari protection pigation speaker na kari hai gi ge ba tawhoi da ba leite loi tawni sai anti defection law ga loi mangre madang loi manghine ba yam ngai sai bazak da koi chongthok chongching gi thabak si election matung da di koi vote kar matung tawbi ganu hai pani mayam da manipur praja da yam na sin thiba hura lana gi thabak tu mamang da tawraga su lakadar be assembly si da di khara phajana niyom sumna aduga amad da maran sina da thabak tu tawse hai pani yam ngai sai matang si da break am lawsage break matung da koi yam thuna hanjar ke impact news bu me tadron lebi break matung da mayam mo na taram na usari ngasigi manung hona ki makhata ba satharak poina han ba question si khoi tamo be berasa hekta direct ta lagsage ngasagi tamo no so habi ki ba
government sembada yauba pamba loi pamna banina NPP gi oina su government semba party da government sen hona gani haiba se haibiri adupu majority si party matana phangani haiba gi absolute majority phangani haiba gi thajaba si yamna nenna leibanina congress na tawraga su dum yaudra BJP na tawraga su yaud karamba da hena FSP mi gi hadi yauksin gadori se so karamba de hena kana to khudong chap log da ga habni akhoi party National People's Party, it's a national party with a regional outlook. And we have a federal system. Okay, federal system tongana leji ko. State unit ki magi decision lau jagadamni. And being a practical party, hayengi result laktri bhau. Kana agas sarkar seminar ni HD we cannot say because hayengi numitta koi kar iba candidate me amgi lep ki candidate me amgi we have called for a meeting. Adu me am phami naraga. And by then it'll be clear BJP ne helibra, Congress ne helibra. Then we'll take a decision. So. Asi tamo hin tera kadum happy ninge masing tu tamo hin rek to view NPPC koi national party ni aduga regional outlook ni si sab mane BJP ke pandam ejuko ado NDA ki alliance ama oina di lei akhoi lei na lodi lodra su yam naksan ba moi si mari adum leina badong na khoina dum ui aduna khudung saba akhoi ki kanona BJP sina karigumba masing ji khara hena karakpa natagana masing gamen semba yabagi masing si lagadi leiragadi aidi congress tagi akogi BJP ne hena nagna sakhidra ai sum phongjobi wani ko ado ngasagi gano sida that is for our elected MLAs to decide mani ado akoi local gi oiba isu khara di kamai tawdono haiba khoi khangde adu di MLA sing le pasu yaroi objecti MLA gi kano si yamna PA party ne le padoni party ne le pad yan de MLA songdo ni songmusu yaroi ngasagi disqualify case la kadoi na or si amlu ye badna party na hojik tagi hauna hiding the bagi maram se ai karino sina inga is ada maduni haje habadi akhoi di nakhai sengna akhoi di ngasagi wakalon manaba party sina seme phare akhoi di mu seminar daga da khoi opposition da leini gaina hiding bodun dai wakalon da tasing rekta bayam na clear kat thamman ning maduni adubu mata kita tasing NPP di ruling yauni am bazai akhoi NPP si tasing handaki Manipur gi laglipa tarama assembly election sida ruling party da ruling सरकार से सोदन यावने है NPP की फिरेप नि MNDF की सु हाइबी करम कनोद हाइबदुदी ngनमली हाइबनी तसेना हरकन अदुमकपु अखोन मयाम न होजिक व्यूअर्स सिंग खंग से MNDF सु खरदी कारकनी हाइदरा साजी वाग तौनरी बनिना करम कांग्रेस की कांग्रेस ताना जोंगंगदर यावन बहोनगदर सपोर्ट तौगदर BJP द सपोर्ट तौगदर हाइबदु मयक सेना करी वाखललोन द करम फिबम द लेगदे हाइबदु मयाम दंग तामोना हाइबिरगदि याम नुगाइ जगनी मतंग पार्टी की ओइनसु any government sembada yawba shi loi pam nga tane man government sembada yahubuduga yawduna lehubuduga ani khudong chabi yang ga de yawduna ne khudong chai adubu aina ngasai thamjaki bida aikoina yauksen gadri ba government se manipur gi interest ka yang work to gudi khai ko stadium to ne maram de aikoina mamang da akhoi experience ma ama akhoi thengna khare mal di BJP oro congress oro moi chi national party nga tane adu ai gi concept ta akhoi chi longmi ne khanjar se longmi moina akhoi na mi gi lau ubudong thoye lau si uraga phauthro kan moi de phagdum chi lo bi lau chi akhoi pothok se moi gi lopun lowum li na ko du ma lu akhoi de kitang hata lehu adu akhoi gi lau je bi nupa sing imung manung manageable ngam jada bi pot ma yap to di ubum le ad mi gi lau da ubu si to chi ne khoi hai laksal pi do akhoi si do re ba adu akhoi gi labuk ta akhoi gi emen de ki labuk ta akhoi ujaraga akhoi gi laksal aduna manipur gi interest ta BJP oigara congress oigara kanan henna manipur gi praja singi ngasi thengre ba economic blockade ki oro framework agreement ki oro tawri mayam sida kanan henna concern oidage public manipur gi interest adu gumba amada khoi support toge khale yam bhaje khoi tamona khoi haibiri bja mamang hida khoi gi lairiba condition sida mamang da su khoi gi tamo himanta su haibigre exit poll tawri mayam se khoi gi yamna khanthadana haidi mayam da malhalaga to mayam su yauri hai ngasi bakta su hojik nungthin gi ke paper da su khoi gi lab democratic front ki Dr. Naran haiba khoi gi masi khoi hotel da phamaga daina bagum mane haiba posu dum hairi pa yawe adu masi na tongan mo kham no khara ju chungani da sumoi haiba si na thairaga handaki political party sing sida karamba issue da karamba wakhalon da hena mayam gi public issue da laiki basing sina hena mai pakani karamba ne Congress na BJP ani either BJP or Congress sim rakhita karamba hena phagat kadagi haiba si ta bo himtagi wakhalom tang masida ai mayam tamini ngai khali tamina sing to Congress na sahi tara manga lengak pani ado magi mathakta siba maral si yam siba yai
CBI di ado ma thabak khara tawni tawde ponte sei trang ma lenga ga bo ma guli san le ya ponte file ka soi to ya ponte thaw mayam jo khoi u phangni aduga miyam gi panamaki apamba aning badudi chai 35 da thungan mangam mi haiba simadi khoi di leite adu madi oiroi aduna ngasagi BJP na khoi ngasagi while bu oira su lan bu oira so ma bu oira su SARS mayam ma tawda ipak ta pakpagi mo ma de dum leiba adu da khoi dum ui phangi adu akhoi na yeng mutam da khoi ki mikhal se Mikal si aku mada last aroi ba tam hom da yem kan da di ngasai gi money power rom da loi namak lakpu mum to we selection si da ngasai gi madu ne yam ai point num tham jage mar kala ya no ai to na election lu yam no ai to experience thang ne koi gi vote hada ga dui ba koi gi prajam yam se ngau ngau re BJP gi paisa bu lakadra Congress paisa bu lakadra lupa sing ani pi de amma pi masi mayam praja sing gi ngau ngau thadam khang dre pura masi samam nan ba ngau sim de koi sti no ai to ba masi samam na work sida MNDF ki samam na basi pi da pra MNDF ki de koi di regional party ni yam lai jab party hai tare regional mindset ta koi gi Manipur si na kai khara tok je se thokchur bani na koi de ma ki tok gidre ade keno se assembly constituency amani da di voter amagi mamal se akhoi gi lupa lising tare phawo yawi na hari ni ada khar da di unlimited ni hai sat pase oh unlimited hai ba wahai ma so anda ki bata ke ina samdagi point to ECI se either they are deaf or they are blind and animak oibra Manipuri praja punama khangi vote ki value se nongalaga bazar se kini ki inai mayam na lising ani potang khali adu myam se nate blockade ki ta khat ta mayam paisa se chai pagi aduna akhoi ain laksai di issue se hana yam le rami issue mayam akum bada issue sing tam mangi aduni ngasagi congress ki semin so khoi bobi se election thengna phajana hai na in lori se yam phajana hai re ma je experience am le re adagi ngasai government semgi matang da am lai se mase akhoi na masi wakhal amtang tamina hu sumbrain khali government semding sida sume akhoi gi mikhal thengna ri government pai gen thengna wa tani opposition da leige na yaw ponte ado akhoi na yeng do si people na kari mandate pirke se akhoi yam yeng da people da miyam na akhoi da akhoi gi kanada sogolu na hagi se akhoi yam yeng da ni absolute majority phanga da di atai party sing ji thodona mathau tarakte sumiko mathau tarakte ado assembly agano absolute majority phanga kan phokta akhoi government assembly yokjage mapane sogosage hai mayam sang jale akhoi na haibna sinda taru tanan ba opposition gi role ama Manipur legislative assembly da mathau tai hoji yam masam mathau tai sini taru tanan ba opposition gi role loba mase logi drabani mamang da maduna ni miyam na warise opposition se kaino haibada ngasai gi kaino na ruling na mana satliba mana puning mai kai da puriba mana thoriba gari se asigi break ne opposition ne se break yaw da ba gari ema thado ka da adum kai do da ge yong ba extend to ina thokpo to extend to thokpa na government se na to ba thabak tu da yepi na ba yaw dre yeng bi na ba yaw dra bani na government tong ba da gi miyam da gurung chatle miyam di gurung chatle se maduna ne ba aduna akhoi na haibana opposition da phajana leiba yaba mi yaw ri pone leibi ke do ge sinida ado akomba da di ai di government pai bada yaw daga di ai mathang vote ka do man di haiba gi pona masar ka di democracy ji kari oi lusin democracy ki han thok tu opposition leitragati mane kari do le rage sinida parliamentary debate hoi debate hai base adagi di ngasai gi discussion hai base masida opposition gi aso role sing se maru oina kamai to ke bo ngasai gi me khoi gi no si assembly constituency khudi makta mire sungna puthok pangam ngam gi raba ta puthok ki raba aduga karak padi ya ba mayam sing su sung bagi wakhalon su ai se sida fix to bi have na te ko maram makta khaga sum meng sang bi opposition su leipa ki seba to ba ya ba yamna lei base ai sim tang thamjanam gi na ai haijabai wan tasik na harabada khoi gi tamo hematan haibining si ruling si bapangan kan batawna opposition to kalagadi animak si tu na salagadi laibak si sakot pe hengadra mayam na pamnari ba people sing na wakhalon da sodari ba sakar pai ba kaktana laire hai opposition su kalli opposition kan marina asum makhar tarokari hai ba wakhalon do mayam na pamnai hai badne tamon tamining je adu matang inda koi laksening pati ngasi ki khoi gi laliba saliba congress puro BJP puro MND puro LDF puro punamak si khoi gi haukiba 2001 gi june 18 gi matung dagi di political parties sing na thangiba miyam na thangiba political party sing thangiba haidi batabuda political party anu bo semaga kagiba mayam su laikre hojik su mayam yaw masang min mayam na hen khangbira batuni adu masaida political party sing da miyam na thangiba thajaba sing do manglabra mangdribra haibado patang tai khoi gi tamu MND ki tamu khagen da ai haijage haidi
ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯚꯣꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯄꯥꯏ ꯃꯊꯪꯗ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ DRPPꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ MNDFꯀꯤꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯒ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯏꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯅꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ प्रजासिंसी मैंडेट से अखोई प्रजादी लोग मैंडेट से पंग फंग ngam प्रजाजी sai haji gi ingong ngong budung to paisa अखोई gi ultimately kai haidare अखोई political steps ओहन भाई तार पैसा दु फंग गदि हेता वोट हादबा पैसा दु फंग गदि कनार चथे खंगदबा पैसा ngaire वोट हाद बुंग तो मदु की मैंडेट टू प्रजासिंग कईगुंबा हाइबा अखोई gi पार्टी जी पीबी तार गदि जे प्रजासिंग ना मणिपुर लुंगता से 18 जुन मतुंगदा अखोई रीजनल पार्टीज ना मोने एक्सपेक्ट तो बकनो अखोई पीबा ngam याय अदु अल्टीमेटली लाकदि प्रजासिंग मैंडेट तुने अखोई हजिक रीजनल पार्टी अखोई थागचरीब मीसिंगदा ngसाई अखोई कंसेप्ट लेजरे मसी कंसेप्ट मैम से लोइनमक हाइदी प्रजा येगिबा मी मैम से अखोई होंगतो होंगसिन नाइब नत नाइदबतन मैम की वाखलोंद लेखरगसु हजिक एमएनडी की तोंगानबा मैम वाखलोंद सकनी है वाफमदनी तामोन माने माने अदु मथांगी एनपीपी की सु अखोई मागी मैनिफेस्टो द 30% वुमेन रिजर्वेशन माइनॉरिटी द अखोई एम्पावरिंग पीबा हाइबने सिंबा मैम अखोई मसे मैनिफेस्टो बता मैम ILP issue we are very clear about the ILP issue मसी ILP issue की असिंगो मैम से यावरे मसी बक्ता अखोई गवर्नमेंट पाइबदा यावदब नत्रगा ऑपरेशन लेरगदि मजी करमाइना करम रोल अम लोगो ऑपरेशन रोल लोबदि हेन फजगतरा नत फजरोइ हाबदो एनपीपी की अदुना आइना ngасai NPP ga chatminna bo party di ruling da laingani atopa akhoi ga chatminna du opposition da laini so let them be as tamo hemata na haibi no na let them be good opposition with us मसी बता के तामो हिमत नमता अखोई की कनो सिंग से अखोई दि हुजिकी मैम दो ILP से इंप्लीमेंट तौनबा 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट तौनो इशू मैम से इंप्लीमेंट तौनो होना अखोई दि सरकार पाइदब यादी नागालैंड दगो ओरदी ngасai da कनो पावम तार दम जी बोम हर फ्री जान सगी बता के पल्लुरदी अरे हुजिकी आइना थमजरी से कनो ने मणिपुर दा पॉलिटिकल पार्टी हैगद्रा अदगी पॉलिटिकल लीडर सिंग से मसी मियाम ग नंगनो मतम से आई कनो लोयरे न खले ngarang na hana लोयरे खले मियाम हेक चमिना मतम से इलेक्शन मतम सिने असि मतम मसी नत्रगदी लोइनमक लापथोए मियाम नसु स्काइदोर माना काइदोर न येंगसिदा काइदोर कने के मिखल मयादा माना खर पिरंबा लुपा लिसिंग अनि पिरंबा बोटर अहम पिरंबा दना सही मंगागी साना बदोंना पैबदोंना खनग्रे तौरिसे अदुगा तसेंबगी डेमोक्रेसी ददी कोई पॉलिटिकल लीडर अमा पॉलिटिकल पार्टी अमा हाबसे मियाम ग तुना खुसमनर कांदा मियाम न करी पामिगे से मसिगी यकासी येंगा पखोलु न सलु हाइबने अदुनेबा अखोइना हाइरदी अदु कदर खंब्रा मोइन पॉलिटिकल पार्टी न तौगदबदो कनान तौई खंब्रा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम न तौरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सु कदर खंब्रा हौजिक तल्लब रंगदे मियाम सिंजी खोमबा म संगे मो मियाम से मो खोमम संगे मम ना कोइना नोइबो कदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम न काइ लेगे न कोइदि थिनमदो हौजिक न मो हौजिक थोरो ओइना मो खोमम संगे म इलेक्शन के मान अदुना इंडिया द सनरिबा अखोइ इलेक्टोरल रिफॉर्म से मसी खरदि आइदि समदोक मथौ तारबाइना खल्लबने it is हुजिकी लेजिबा electoral reform is next to zero लेजिबा मैम से लोइना हयेंग लास्ट की निनी द पैसा येलक मतम अखोई इलेक्शन की मांगोइना ना मतम खरे मांदा को प्लेस टू द पीपल मणिपुर ना को जेम होल का साइन तो मैम सो अखोई UCM अमुको मैम संगदना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतंग द मैम इशू मैम पखल का तगरे तो इशू मैम सी मसैदा ILP की इशू अदगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इशू अदगा मैम लेब मरकसिदा अखोई मरकसिदा अखोई NPM नत्रगा MADF नत्रगा लेफ्ट फ्रंट अब कांग्रेस ओइसन BJP ओइसन मसैदा अखोई करंबा करी वाखलोन NPP ओइना वाखलोन जी प्लेस टू द पीपल ऑफ मणिपुर करंबा सिंथा करंबा वाखलोन थंबी पगे हैब दोक तमे at the end of the day we are Manipuris place to the people is the as a Manipuri I sovereignty kai bi aro it is not pledge it is pledge to myself place to the people nati it is pledge to myself isagi sana place to the ito dang ne ba sidi akhoi thoni sidi hoi but they want it in writing so we give it there is no problem in that yam baje khoi NPP ki mihun oi lebi ba mo beberas na hai be place to the people sida su yamna thamoi sengna akoi thamoi da phau ihul du mayam da phongdo piri madang de MND ki oina su sigum bakhara khoi sai nung tauba place to people sida lairam gani haina kan bi khanjai masi matang sida khoi kari wakalon place to people sida thamoi da kari phau bi pige ha da mayam dang tang khoi akoi candidate sing adum hujiki hariba mo UCM ngam ko na tawbu da khoi dum
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤ ꯁꯣꯏ ꯅꯨꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯥꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ But the question arises, was that an issue during the election? Adugi okay place to the people kay tawri myam se akhoi tawham thoi ithau tawjari ba was it an issue at the end of the day paisa yelakpa da loin chakre ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ NPM ꯑꯃꯁꯨꯡ NDMꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯤꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯕꯖꯥꯟꯇꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BJPꯅ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯦꯅ ꯄꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ NPPꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯕꯤꯔꯂꯥꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁꯀꯤ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ 50 ꯄꯤꯌꯨꯅꯦ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯗ ILP da apply ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯌꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯔꯥꯠ ꯆꯠꯄꯗ ꯄꯣꯌꯦꯡ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯐꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯈꯔꯗ ꯖꯣꯀꯔ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏడ్ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯇꯥꯕ ꯌꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯌꯦꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯐꯗ꯭ꯔꯥꯛ ꯇꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯅ ꯂꯪꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯅꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯃꯅꯤꯗꯨꯅꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯊꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯖꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯅꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜ ꯔꯤꯖꯜꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ 13 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯄꯣꯜꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯒꯦꯁꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ MNDFꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ PL ꯀꯤ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ NPP ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯕꯦꯔꯥ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯕꯨꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯍꯣꯌꯦꯜ ꯂꯥꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯏꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯅꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ